بله پیشنیارا پروژه یاسایەکی بۆ وەرگرتنا ستاتویەکی بۆ زمانی کوردی و ڕەوشە زمانی کوردی بۆ دەبێ پرۆسەیەدە نەها وانەیە بژاردەژی ڕۆژەوێدەیە بەردەکەی پلاتفۆرما زمانی کوردی شەرەفخان جزیریش دیاربەکری میوانی منە سلااو و ڕێز بۆ تەکەکەی شەرەفخان گەک شەرەفخان پرۆژە یاسایەک لە پارلەمەنتویا تورکیا هاتیە پێشکەشکردن ژالی سینان چفتیورک و برای سینان چفتیورک و تباورد زمینه جیرا آماده کو تشتکی وسا بی قبول کردن نهاد پارلمانتویا ترکیه ده. عبارت بخیر که جمال که سینان چفتیورک ایگو اف پیشنیار آنیا روژوی او بخود دامزرینر پلاتفورم زمانی کردیه یک جه اندام میه ما به هفره اف بریار دا د پلاتفورمی ده مگو پیوستی هیا کو د پارلمنتو ده پیشنیارک بکرین کو پیشی سازیا زمانی کردی آوه ببه لی سروکاتیا پارلمنتو اف داخوازی رد کربو گوتو بو دوی قانون اساسی پیشی بگو هرتن دورا هنکارن و پیشنیاری بکن ایجاج برویه که جی ما بريكي دين خواست جو مثلا قانون اساسي جو هيا ام تشتكي لي زياده بكن بكاكي سينان جي دويدا كده اف بيشنيار كريه و ام وقت بلاتفورم زماني كردي لبشتن ما بريجي شخوا داخوازي مده هبو كو د پارلمنتو ده مثلا سازيا زماني كردي ورا پجراندن و جبوغا ام كاربن پیشي لاسبيلاسيوني و لگرک پرسکری که دینی گوب ناسنامه کردی و گریداینه ام پیشیا وانا وکن جبر وی که جی وقتا گو مثلا اف داخواز دکور روجوی هلبت اوی بخوره هنک تشتاجی بینه یعنی ایرو ام زانن گو گفتگوی که مناقشه که نبینا کردا عالی کردا و ام بیجن دولتی ده جبر وی که جی اف دکاره بگاوک پیشی گو کرد بزمان خوا ورن قبول کرن و زمان کردی و زمان ترکی بین یعنی ببین وقت دو زمان هفبش یا دو زمان گو نزیکی هفن خودی همان مافینه و بیرجی هلبت و پرسا ناسنامه کردی جی در که هولی وقتا گو تو زمان قبول بکه کلتورا کردی جی پر درد که هولی از بیجم پرسکری که ناسنامه درد که پرسکری که ناوان ایگو ناویگو مثلا ایرو به ترکی نام دخوازن گو او ناف وگرن ببین کردی افجی دکاره اختوال ببه زمین جی با آمن ایرو باشتره گلک وقتی دن ایرو پچکی نرمایتی که هیا دوی ام وی نرمایتی به ریبازین عقلانه بکار بینیم دست خوش که شرفخان یعنی روشان ها گوا کمروف دیدی پیش یعنی زمانی کردی یعنی وکی زمانه کی نفرمی زمانه کی بیستاتو اف یک چی مطرسیه لسر زمانی کردی لباکوری کردستانی درسته که؟ نهاکه که جمال تو لدر و سالام آیت تو دواری زمان و مسئله کلتور ده تو مروه کی شارزایی تزانی گو مثلا زمان نیب کارانین ده پرورده ده ده تکیلین سوسیال ده ده مدیا ده دگلک خباتین سیاسی ده زمان هر گود چه لاواز ده اگر دوار زانستی ده امنی کار بین زمانی خوب کار بینن اگر دوار سیاسی ده نقاشا ده روزنامه گریه ده زمانی خوب کار نینن گاو و زمانی ما ضعیف بکوه و لاواز ببه و افجی مترسیه که لسر پرسکری که کردی جی چید که لسر ملتی کرد نتوا کردی چید که وقتی گو زمانی تا تونه به زمانی تا جهول را به پرسکریکا زمانی پرسکریک دینی سیاسی جی پر لاواز دبن یعنی جبرگو یعنی گله کی پرساتیه نقاش کرن مثلا الجزائر وقتا گو لدیجی فرانسیزا شر دکرن دگوتن دین ما مسلمانه و زمانی ما جی عربیه و جبوگ جدابونا خواه و فرانسیزا بدن عالی کی مثلا جلالت بدرخان جی سر وینا گوتیه ای میگو جیران منه رنگ موانا وکهوه وقتا گو زمانی مجی تیک هر زمانی موانا ببه یک و کردی وقت ملت جناب رابن افجی یعنی قرکرینه که افجی براسی سوجه مرواییه جبرویه که ام وقت پلاتفورم زمانی کردی
هرگاو لسر پرسا زمان رادو وستن ام دبیجن گرک زمان درکه پیش گرک ام زمان خو روزانه بکار بینن حزر خو هستی خو فکر خو هر چی خو ام کاربیم زمان خو پیشکش بکن افنای واتی گو ام دجمنه هنگ زمانانه نه عربی جی زمان ترکی جی و فارسی جی ایگو جیران منه او جی زمانن ام واجی فیر ببین تو zararتی ده تو نه yani تو تشتکی گو ام جی بترسن تو نه لی دوی ام بری هر چی زمان خو دوی بدم پیش و زمان خو خودی درکبن و ام بیر یجی کاربن هبونا ملت کرد بپاریزن كيكي شرف خانوها يعني من او بيشنيارا بريز چفتوركشي من تماشا كرلي قوة وجيد بلاتفورمي دا اريكر يل بيشترادو وستن مثلا جبوي بيشگري كرناوي دم بارتي بخدوي چي غاوا باويجي وكي بلاتفورما زماني كردي هون چيج مثلا پارلمنترين كرد پارلمنتو يدتكن كو اف مجار ببي مجار گرم و مشاركة جوبري سرميزة بارلمانتويا تركيا. كي جمال تدزاني جو دم بارتي اندامي بلاتفورما زماني كردينه. بله. يعني اف تشتي جونها بريارا جو كي يعني اف داخوازا جو كي سينان اكتوال كريه gerek çi kese go li ser navê dem partî li parlamento bin berî her tiştî ew pesend bikin û qebûl bikin ji xwe wek kekî Sinan hûn dizanin parlamenterê wane ye lê yani ew parlamenterê me dijî ê hemû bajara yani divê ew jî wexta got ev pêşniyar bê nîqaşkirin gerek li pişt bin gerek piştgirtî bikin û gerek xwedî lê derkevin lê ne tenê ev em bêjin ew Kurdê got di nav partiyê din de ne weke em bêjin Ak Partî weke CHP weke partiyê din ew jî divê gelekî çalak li pişt vê daxwazê bisekinin heger zimanê Tirkî zimanekî hebe û zimanekî em bêjin pêşketî be bira ev Kurdî yani biratiya got ew qal dikin biratiya Kurda û Tirka bera rê veke got zimanê Kurdî jî bigihê astekî got em karibin rehet zarokê xwe pê perwerde bikin bibe zimanê fermî û bibe zimanê lêkolînê rojnamevaniyê û gelek tiştê din. Îja ji vê yekê ev pirs ne tenê a Dem Partî Dem Partî bê nîqaş ez bawerim wê piştgirtiya vî karî bikin. Lê divê partiyê din jî yani ew ê got li ser navê partiyê din li wirin Kurdin heta ê got demokratin jî yani ê got ji alî mislumantiyê de jî qala mislumantiyê dikin ma Qur'ana pîroz de zimanê Kurdî qedexeye qey. Ême jî zimanek me heye em jî piraniya milletê me Müslüman e wî çaxê divê ew jî piştgirtiya vê daxwazê bikin. Em bihêvîne got ev nîqaş berfireh bibe û bibe sebebê got yani pirsa Kurdî bi hinekî rêbazên aqlane bi rêbazê wekeviyê bi rêbazê dostaniyê bê nîqaş kirin. Yana bi rastî em ê têkevin nava hinek pirsgirêkê got ne me pêş de dibe û ne cîranê me pêş de dibe. Yani ev mesela tund û tîjiya got heye em ê bêjin tenê pirsa Kurdî tib wê vegirê de wê xelîtiyê gelkî mezin derkevin. Pirsa Kurdî pirsekî berfireh e û ziman yek ji bingehê vî karî ye. Belekekê Cemal. Belê. Peyvdarê platforma Zimanê Kurdî Şerefxan Zîrî jî Diyarbekirê gelme bûyî spas û rêz.